KTV son thir tu te in sa vai in che bei vek ole tungkar chunga longtla district thir tlang lang sar zual te ilo thir hawang u longtla ya chapchar ku sang ni le som ni pathum man ani Central Wale Shoi tu te le NEC advisor te ning kom na an nei Bangladesh atong longtla district ka sahim na zonga lo tlan lu te chom dol engkol zui dan tur soi ho ani State Sarkar Autonomous District Council te ngai tha pusi ngon lian chunga longtlai we semele Electric man awanga boral te le hliam tur ta hne na Sarkar in zang na dom na ape Matthew Sarlal din puya kania tuna chanchin kim changzokin longtlaya chapchar ku sang ni le som ni pathum man ani ramchu mun dang ter walin longtlaya po chapchar ku chizir tom ni khan longtlai borsa pi satwala hlung taka man ani ya Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Puis Biak Zaw chukut pa ni in longtlai borsa pu David Lalthan thluang chu kut thleng tu ani Kut pa Puis Biak Zaw chon longtlai district ni pui ta chapchar ku chi bai bukin sarkarin chapchar ku lom na bo sai chu hlim hlopata ni satlia meilovin nam zirang le kan pi pu ten nun ze moi choi nun zel na ni thu asoya chapchar ku chu hlim na kut aniangin hlim ta kut turin ni pui ta chain chapchar ku mang ton tu ta chu ram chuak lo chamte aniangin lo chamna beidong meilova aeng zong malam thir na ni mathar lang na ni le tran lak thar ni atan te re thei chan hai le pachia te tran pui le chom dol chu mizo nam zirang betkat anianga bidang te du sakna le hmanga inalan chhuat tir ni atan te Zona thak nam rang rang te zirang le nun phung in hriat puya in za sak chung in pum khatna kong zo zel nani atan te mang turi mi pui te chu acha chenom ram atang kan unaw lo ra tlan te kan lo don son le chom dol dan chu thil lom ta kan ni tin chun som zel turin district mi pui te chu cha bok kut thleng tu pu David Lalthan thluang chuang kut mang tur kal khom zong zong te kut chi bai phu ken du sak na hlana kal khom te chu chapchar kut kal tlanga nam thuam le zai le la moi tak tak te vong thra a nam dang hmuwa chuan tla ka pho chuak tura cha in ku churam le nam hangai na ril ruput thar tir tu le midang ta namal som na ne tura in tiam thar ni atan mang thek turin a cha ani longtlai chapchar kut man na yan Central Wale ko ring ku thon nan ro min rial sang che ti hla thiam taka sa in MUP sapet ko tas longtlai la daw le bo hla chamin tlang an tira Central Wale LWA General Headquarters MHP Sub Headquarters Don Bosco School NM School longtlai le dai longtlai ten nam lam chi rang rang en tirin NM School longtlai zirlai tem len cham toy anen tir boka Central Wale IO Electric Veng Wale Branston zona thak nam rang rang thuam anen tirang zai thiam ten zai kal khom ten oi bok ani longtlai chapchar kun man na hian chapchar kun mi sang ni le som ni pathum thana bo sai nin phong pui photographers association chong kun man na nam thuama ka nuran al zualan thang chua ka chapchar kun mi sang ni le som ni pathuma ti wanal zom electric veng longtlai chu thlan ania first runner up a Daisy Ming Thiang Limim LC veng longtlai le second runner up a Kerin Sang Pui LC veng longtlai ta thlan ania engba ka hian nam thuam in bel na pangte tangin chapchar ku Little Miss a Eunice Lorthia Zole Fanai Bazar veng longtlai le Little Miss Ramana se H Loram Wan Puya Council veng longtlai ta thlan ani bok longtlai chapchar kun man na hian LADC Chief Executive Member Pu Vizir Sanga Chairman Pu Vil Muak Executive Member le MDC te State le LADC Noi Official le staff te Thutar Theder tu te Somai po sang sang ayo te Kotlang Shoi tu te Political Party Shoi tu te le mi pui thanem takan kal khoma Artu in bara chong hlotin Kut lom na thing pui in hawania zai le lam a hlim taka hun mangin Working Committee Chairman Pu Abraham Bairazi ki ti chuan lom thu soyen ku thia khar ani longtlai chapchar ku thlotling taka manani theina na tha le zung seng tu zong zong ta chunga kut organizing committee chuan lom thu soi ani Central Wale Shoi tu te le NEC advisor ten in kom nan nei Ningani kan pusatian lama economic advisor notice strong council NEC chu Central Wale Shoi tu te sarka thau sa komen district council masona tu le wale chungchanga thilpoi mo ten soi pui inkom na hian Central Wale Shoi tu te chuan NEC kalphung te le notice test ten seran nei dan te Mizoram ADC area om te tan state priority list atel chungchang te anzota tin state priority pon lama NEC funding mu thei dan ten soi ho ani
NEC Economic Advisor pu Satyan lama hian Central Wale tu tlen rang ta chu theyang anga bo sui tum thu lo shelen Wale Golden Jubilee sang ne le som ni pali puala engmoti saknge tum thu po Central Wale hroi tu the lo shil ani Bangladesh atang long tlai district a sahim na zonga lo tlan nu ta chom dole an koi zui dan tur soi ho ani Bangladesh paitan chita gong hil chaksa military operation an naya wangin kana thleng kai noya November sang ni le som ni pani le nulama Bangladesh atang long tlai district chunga sahim na zonga lo tlan nu ta din hun le an mani chom dole an koi zui zel dan tur chu Total ni khan nodal officer for Bangladeshi Asylum Seekers DRDO project director P Marilyn Rose khum thangi hovin DC conference so long taya soi ho ani Lehuna hen district administration le sarkar department official te Bomb Student Association Pangzurlai Police Central Yang Chakma Association IOT antela chairman P Marilyn Rose khum thangi chuan long tai district chunga Bangladesh atangara tan lo lut den hun tlang pui soyen SDO Sadar P TT be khai ji chuan district administration atanga chom dole enkol zui konga malak to chin na tar langa ra tlan ten pol ko ran le mi mala atanga chom do nan don dan ang hria te chin report apebok ani euna yan sahim na songa district chunga lo lu belte hanom na khuwa tam phurit ani lo na na om zanei le zang khai pui zok turan om na mun ruak man chung chang te ra tan lo lu te e le baran in to del theina na lo le hon nei theidan tur le thai chi ngai tu sak chung chang le in hlonan nei theidan tur chung chang ba ka hun re zok thira ra tlan ta chom do le en kol zuina na thil poi mo sang sang te soi ho ani district thu nei tu ten chin chia dan in Bangladesh atanga lo tlan lu nung ber te hi mi som nga pathum nen February ni som pasare sang ni som ni pathum khanan lo lu ta tun din muna long tla district chunga November sang ni som ni pani le anulama Bangladesh atanga ra tlan lo lu mi zanga som li le pakhat mi pa zang hi som ko le pakhat le me che zang hi som nga nom meka an zinga mi za thum som thum le pasare chung kum som pariat chung lam nen kum som pariat noi lam mi za ni le pali anom boka yang ti long tla district chung kho pariata relief ke mate anom lom ane State Sarkar in Uttar Pradesh District Council te ngai tha pusi ngun lian chung long tlai west MLA chuan ate long tlai west bial to MLA pusi ngun lian chung chuan State Assembly man zon nuin ninga ni khan long tlai lo thlengin lai District Congress Committee hroi tu telen party meeting long tlai hele pita lo muaken hemenu hian lai DCC office long tlai bazara in khom bo sai ane lai DCC office in khom bo sai ya long tlai west bial to MLA chuan State Sarkar chur Thomas District Council te ngai tha le ti soin budget ta Thomas District Council ta salary le non salary in dai lo tur sa in kum sa ni le som ni pakhat atang khan ti pun om haulova ada thin chuan ADC te ma kho thir pui lo zia lang chiang ani atia State Sarkar chu ADC ten din mun sang zo kan chuan kai na kong dal tu a apu bok Assembly Budget Session District Council and Minority Affairs Minister in Autonomous District Council te tan Pai dai harsa thua soi chumi pui ril ronat ema wangin ngai dam ti lo thei lo din huna adinga mi pui ten minister hingai damila anil ru chung ril tak aron soi chuana ni ti ero in rengangu atibok Longkla Day NULM Festival buat sai ani Longkla City Mission Management Unit UDNP Department huai hota Chan Marin pui Longkla ni thum otur day NULM Festival Exhibition cum Food Fest buat sai chu thole ni khan Longkla Additional Deputy Commissioner pu Abraham Bairazi khiti chuana hong pu Abraham Bairazi khiti chuan day NULM nuai beneficiary le self help group 10 an thiam thil chi rang rang po chua turan nei chu long ma ti thu le day NULM malak na hlotin na tar lang tu nia hriat thu soin festival in po zong zong ta chuan thil siam chua ma son zela chumi manga izuna ngel ngel le hlong na duam zok chang chho zel turin du sakna hlan ani he day NULM festival a hian day NULM noe trade rang ranga beneficiary ten until siam chua ten po chua ka avayan store som tum siam nin he festival imars nin hining ani thleng khan nei ania festival man chung hian mi pui tam takin an tlo ba kan thil po chua te po an lei sak bok ani HNVT Department Longkla in R tui tam chi an sem chuak HNVT Department Longkla chun R vul lama tui mi chung ko som ni ten hena thole ni khan R tui tam chi za theu an sem National Livestock Mission NLM Noi Rural Backyard Poultry Development atongin R2 tamchi semna polling khom toy bua saya Dr. Tan saya changte DVO chuan ardong tu tanena Central Sarkar Noi Rural Backyard Poultry Development kaltlanga
arno te an don chu ma so na thamani thu suin artu ya kan in to del na turata na sarkar malak na ni rualin chung ko din mun har sa te ko bik thule ar chole le tur po an tek tel tur thu asoi HNVT department in arno ten sem hi mam pui HNVT pharma opkeu tir ni in sarkar thu mam pui pharma en colony nuwa adong tu tur tan hena sem ania ardui tamchi layer no te hi chung ko som ni hena za theu le ar chole nan cheng sang li theu sem ani DCNMA Minister Pu Arlazirlian and ADC Chungchanga thu soyangai damadil Mizoram Assembly Budget Session nei zota ka District Council Chungchanga soilaya trong company chimlam unaw tel roti na thuwa Minister Pu Arlazirlian and ngai damadil District Council and Minority Affairs Department Minister hi an Assembly Budget Session tom ni February ni somni le paria thole ni khan District Council ten direct funding an don theina sarkar lai puin ma lak dan le committee sang sang din dan te soi nuwa DCNMA chungchang soila trong company chu ai non le na ni poina du zong ni big lo thu soya mimal pakadil routine at post mati tu soin chimlangu naw te ro lo tina chungai da madila DCNMA enkol tlak ani lo thu po soin house call tlangin DCNMA enkol tu tur midang ro turin chief minister angen ngal ani 8 Mizoram Legislative Assembly Session chung som pakhat na nei zota ka tun thani som ni le pathum khan Assembly Session na Mizoram Autonomous Council ten thu nei na lian zok an nei theina turlam hoi soina DCNMA Minister Pu Arlazirlian hian ADC ten state kal tang lava central tanga paisa mu theina tura malang na mi pui vote an du awanga thurin tlak lo mang an ni thu soi chuan lai Autonomous Council hom chung mi pui ro tinain thotan ni khan tlom ngai po sang sang central yang lai session Lai Students Association, Lai Women's Association ten chuchua siamin DCNMA Minister chu house ngai dam dil turan phut thule en kon mi pui bum du tu chu an mani en kol zui turan du lo thu han tar langa Lai District Congress Committee le BJP Lai Autonomous District Headquarters long tlai te point DCNMA Minister an dim thu hian lo soi to bok ani 15th All India Police Badminton Championship khelzota ka Silver Road ke MPS additional SP long tlai chang gold le bronze medal of chuak 15th All India Police Badminton Championship February ni somni atrangani somni paruk chunga Chandigarh Sports Complex akhela Mizoram Police Department IOF chua pu Silver Road ke MPS additional SP long tlai chuan officers men's singles bronze medal lion officers men's doubles open a kopun and gold medal an labok Pustila Road ke mehiti ya 15 All India Police Badminton Championship hian gold medal le bronze medal avachuak ani electric mana wanga boral tele hiam tur ta hne na zang na dom na pe kan ni ko moktu bani som pali electric hrui cha siam thatur na tlang thok chuak rul kwal khuwa mi pathum ban doina to kan na chan ta chu sarkarin cheng noi som theu in arala tin he van doina thlen chuma hiam tur pani larin engale dal ngor lian te po sarkar chuan cheng singa ve ve in na kan bok Longklai District chung rul kwal khuwa kolpetha lak na hrui chu cha wangin Power and Electricity Department lamle khotlang tang rualin siam thatna ni kumok tu bani som pali kha nan thoka electric suya karengkal thu chuan rul kwal khomi pathum samuel lal thiang hima dalram din puyale dalrin chhana ta chu manin nunna anchana heng na chan mi pathum te hi tun thatir lam kha sarkar chon cheng noi som theven aralti Longklai Power Division Executive Engineer Pudel dong lian chuan a soi ni kum veng November ni thuma Longklai EUC veng electric banalona na thola ya Karen mana wanga thi Francis Rojung no college veng Longklai chu Power and Electricity Department we thok ani wangin wangmeng compensation boy pui me kani thu pu daldong lian chuan soin Francis Rojung no an pui chu pi ani department we thok thei tok na thotir mek ani thu soi bok ani LADC chairman volleyball ring tournament sangni le somni pathum khelzo ani LADC chairman volleyball ring tournament sangni le somni pathum chuzir tomni kan sitlam pi volleyball ko ta khelzo ania bazar veng volleyball club chu mi patim champion in electric veng volleyball club chu mi team champion ani bok LADC chairman volleyball tournament khelzo ta ka hiam ni pen elna huanga bazar veng volleyball club chuan Ashrin Moya Memorial Volleyball Club veng pui ta chu set thum set nian nei mi pa champion ania mechin elna huanga electric veng volleyball club chu sitlam pi volleyball club te set thum sang phata nei in champion no mo enjoy bok ani LADC chairman volleyball tournament sang he somni pathuma hian mi pen elna huanga team riatelin mechin elna huanga team parok antela mi pa champion team hian no mo sum fa cheng singka sang ni le certificate andonga runners up
ทีมเฮียนสูงฝ่ายเจียงสางสรีดงบกินไม่ใช่ทีมจำเป็นเฮียนโนมอยสูงฝ่ายเจียงสางสรีและซาร์ติฟเกตดงเงินรันสับทีมเฮียนสูงฝ่ายเจียงสางเลียนดงบก medical reports Christian Hospital ตรงการชุมคัน OPD เอ็นทีสงมีสมเด็จปัสตารีอันนี้ยดำเราเองก็ไล่สมนิยมินหิงซิงปังหาเห็นเอาปังอันนี้ยดำโดยนักจังชัวตีมีสมปกวาอันนี้ตรงการชุม emergency Christian Hospital ปันตุมีสมปกวาอันนี้เลบริเตเตอร์ช่องทางที่จะสมปังหา X-ray ที่จะมีปกวา ECG เอ็นจะมีปริยัติอันนี้ยมีปฐุมแน่นวัคซีนเปกันในบอกตรงการชุมคัน Christian Hospital Operation จุ่มสรีในนี้ใจเตน่าจุ่มงาเลยใจปุยจุ่มนี่อันนี้ยนาเพียงเลยมีเทียนในแล้วว่าสันจินบัวใส่ลายเท่งเงินก็เป็นรวกปฐุมมันในอันนี้ POL reports Mizofet filling station อะ petrol MSC liter กัดเชียงสมควบปัสรีเลยไปสมบุกปังอันนี้ตรงการช่วยลิตรสิงกัดสางนี่เราเท่งเงินฟรีเซลเปียกชัวอันนี้ petrol XP ลิตรกัดเชียงซาปลีเลยไปสมนี่เลยปลีนี่ตรงการช่วยลิตรสิงกัดสางนี่เราเท่งทารันนายาฟรีเซลเปียกชัวอันนี้diesel HSD liter ka cheng sombiat pathum le pui somkwa paruk nen tumkar chung liter sing tum sang ro lo theng tharan na ya free sale pek chua ani Mavula filling station a petrol ms liter ka cheng somkwa pasri le pui somruk panga ani ya tumkar chung liter sing ni lo theng tharan na ya liter sang le hral chua ni in free sale pek chua ani diesel HSD liter ka cheng sombiat pathum le pui somkwa pariat nen tumkar chung liter sing ni sang li lo theng tharan na ya liter sing ni sang li hral chua nen free sale pek chua ani Evro Truma filling station a petrol ms liter ka cheng somkwa pasari le pui somruk panga ani ya tumkar chung liter sing ka sanga zariat lo theng tharan na ya liter sang thum zariat hral chua nen free sale pek chua ani diesel HSD liter ka cheng sombiat pathum le pui somkwa pariat nen tumkar chung liter sing tum sanga lo theng tharan na ya liter sing ni le sang ni hral chua nen free sale pek chua ani LPG report MS Khuma Gas Agency tumkar chung MS Khuma Gas Agency erong bolna gas bur sang ka zathum somthum pani lo thlengin commercial gas bur somni pali lo thleng thar nei bok chanchin bo sei lai thlengin college venga erong bolna gas system mek nin lo thleng le tur be sei hi eu se veng le chon huwa te sem tur ani ang tundin huna erong bolna gas bur ka cheng sang ka zani le somruk panga ani ya commercial gas bur ka cheng sang ni zanga le somruk ani kati zong ka tungkar chung long tlai dia se ka thil tlang lang sa zwal kan thir ho thei ta chu ani